Obwarukutaho mukona baronde ba St Paul rwa Butura Church of Uganda, Right Reverend Johnson Twinomjuni yashaba bebembezo kwegesa bari kwebembera okora bakatungura makagabo bakareka kusibano bashaba ngo baza kutunga ibyo kutangaza. Okwikiza kutenda gukora iki no kufiya wabakorera abakozi muburama cyane n'ibyo by'amasi rwanda kwasa kugira ati bombero munako kore deri ukazabanya n'izakara n'umusani cyane rero wenda cyane obo saba no wayisa to bronga aho dirota ukore obo no yo saba Bofutako akansa komushinja n'omukasi n'abaana okushanga omuntu n'akoleeki omukazi n'akoleeki sente byaswata nibwara ashoboze omushinja nicyo kimwe tubarakumanyana aho makagaragati. Mama Joy Twinomjuni ori omukazi w'omureberezi yashaba bakazo kuhamira mu maka bakareka kugasigaho. Twaliste abasamia ngubagaye twashaka n'ibyapa umubyapa kandi bitakimanya bakaba wantu bani mwene shokejo barabisho nkaleta ripoti walanza ni section official y'elisi okulimukira twazi ka computer kache okume ohandikireho Omugandi omurisamba Archdiocese Lambert Binomucherizo bayasiba muri Banda akerezia St Stephen ayashabera abakristo gumana basima mukama abwo gumana abashembusya Lambert yabanatasi sakramentu lya Eucharistia omukerezieji kama tusime kandi turebase aho atwire hari aho mukama nashemusa umumiringo y'ukushensia n'okutubisa omuyurwe naki ashakamayi ogunagira ngo batakoma kusima bitu barye no mberugwe wana mama mingi inokuruki kandi nanumushyari yanagambaniwe ugaburira amagwa mwemu washinje wa Delota tuwani ongati ukorana Kristo wa mulyango y'abashasha okugaba guri murundi rwa kashatu ekereze gere kutunga isakaramentu omurundi rwo kubanza no mwaka gwa kumurwe na Shanje Neverance yo mugenzi Bishop Kakubi no mwaka gwa kumurwe na Shanje na Mwenda eri kutungisibwa mugenzi wa Bishop Paul Kebachenga omugenzi Stefano nwe yahire yo mwanya gutandika ekereze emyaka 9 na Mushanje hingwire nwe yahire omwanya ogu ekereze yakuzaho Ekelezia kazala amashomero kazala itoba ryaha abakwemera rutari kagamba ikigambo cya mukama. Bwana mkuru wa Chani Parish Reverend Father Cyril Sasi yajemera abakrista batari kwenda kora. Message yange rigenda ninyebembezo kukora tukore n'amani abakazi turi abayambo babashisha. There is a reason to why the Lord created us out of the man's rib. Omurubaju rwaki w'omushinja. That means akareba nk'omushinja hinege atakwebasa wenka akamara. Ndiani Tatukunda na Timothy Mushabe.